ấy tụi kinh sinh à lâu pan cũng chụp mấy min pele ta kan khia pangana sang tin tu kha chiarin ilo ngai thang ko lom tu soin ama ikalang ku khai fakna ha sa ama choi moi takin o ichuang lalpa chu pathian ro pui tak anisia pathian zong zong suma lal ro pui tak ani athiang him kan siate lalpan kan zata nang ke so se tiang ma thong tai ko jong bere kan pathian min mai tu tokin singa hian ke ni lapung area is council te bun tha min te ta lo wangin amasai ni ne na lom tu kan la che kan rama ki puya wangin area baptist council in khom puya ore te dangangin kan bang thei lo thina nema selangin lalpa tu huna hian nangma paka nangma sibai hu pura puncha punzale min be ta ka wangin ine na lom thu kan khil chia ming chu fakin om ro se yang hem ro chia ko tema te na te ko ko la de ton na bong thong chang ta chang chang sa de tema te na te ko ko la de bong thong chang ta chang chang sa de chia chanan tu ko ko ran ho tua chang chuan a tho cha adu ni ti adikani cho nên chúng tôi là nô tu cho sự sẽ ô được với các hạt này in xuống thì rất là tiết tạc vì thế mi long đàn thiam tiệp tiết thiam quay một phong lầu mi đẹp phong lầu mình nên bị sầu hồ một bó lầu tăng cả sung mấy lầu sáu ta ca phá thì kiểu cổ ya mà ni in xuống có sạch rất là thiam mi của này mi in ama in xuống có sạch mà ở đây là thiam xí lầu choa và thiam cầu lần hậu in kinh nghiệm in cầu thiam ring thar mi tu anh lầu cho nên lầu choa thằng có cái nó mà dia pada thiam lầu chẳng nó chú chẳng về đáng nghe chúng lầu có chú ô nó mi cái phát nó của này cho nên lầu choa rồi chia cho mình dia pada thằng nào đáng nghe và thiam lên năng siat ta te kan sa ta nan pan mang song se Pathian tu thiang min chiarin ngai chun zamang ku ki mo the ante na the kau thiang min ko la le khathon pakhat na thum thum chang le tangi som le pathum zawin ngai thang chu tiang bokin kau than rong bol tu te ko mi ha om mi lu he ani turani suhele bol rok takal he tu mi ani durani lo chia le khatia na thia na re na tu ril chel tat mi ani durani en thia masa thot tur ani a meeting to ani chuan rong an mo chau durani mai chia te ko chu tiang ko kin mi za om mi rel thing lo in sung thei ông em ima rin om ani kurani rongbo tu te chu nupui pakat nai fa tele chung em bol thiam mi ani kurani rongbo tha te chu an chan athatia tia lama krista iswarin na ko an huai tel tela pathianin atu thiang lim kan chia kan ngai ta te kan sa ta mang ni so sa se amen nak chuan nem hen tu te el ke tiu na nei nga chuan chumi zo chuan ko zo na le chang na na chum zo ma ko zo na le chang na kha nem ni nei na chum zo na nga certificate le bible la na le sibai na khani an chum zo na don ani ona secretary so ma ka bung area baptist council secretary nem hen te bel ke tiu na nei tu in
ilusong o zola o ba es chung lu le ngap chua mi tre fa em lal zola he November ni som ni pathum sa sa ko som ru pa khan bu ko ma apianga to na yan bisian mual ko ela aloi me kani ona pakwan ya ni som ko fa ko ni sa sa ko som sa papianga Reverend H.P. Loyan Baptisma at Chantira kung saan ay pagbiyak kapag walang gahin ay nakiyag at Amen. Amen. Ke banal fakah This yang mual el kau tranaloy me ke banal fakah pun hamko pada bilal kimi prefa nihin ninga mars sa kosong sa patukan bungko na kalau pianga puna pagniin kung saan ka sa kosong met patukan Reverend L.D. Kapimoyan Baptisma T.A. kung saan di pasari at ang kan ramoto dalam ini moment kurek D.H. Langman Puya Putan Zavale bisa suami tingkara ni som pati Desember sang sa kosong aruk paniapian DH Langman Puya he tabungan piangan ni DCM Emmanuel Lalone kani dan pun wanang pasari anaya kung saan sa kosong sa pagwaa DH Langkuman Baptisma T.A. kung saan di pasarihan Ramoto at kani Amen. James lalin dia kanante Opa H yang sama le di fungsi kita fa James lalu dengan anak tadi netum mas sangat sekosong sa pangakan tabungan apianga tahu kan bisem tabungan kalau mereka ni kung saan dipatungkan orang mau tu alat niya anu naon he pada niya kung saan sekosong sa padiata Reverend lalu kamu at ang baptisma ani amen dễ dấu thần quy dễ dấu thần quy apa dễ lâu thì mà anu Alex liền la lên anh ô nào sống xin anh em nhá sun nên lúc sáng là quá sống được pasadia lùng sen à cái ngà tu này yang BCM ran thế aloin mong muốn sáng tak lâu tận apa vả ada tàu anh tum sáng sống dia orang mau buat anh Sama sa kosong din patu mga referend lang sa saban baptisma seperti ini. Amen. Case ng diakta. Ni jefin ka kitaw ni sa cuma yang mencup. Ni som pangama sa kosong mapat ni apian case ng diakta ni ulay kamale ilang ren epa som silang ini. Mundaw kwa yang tu nak yang misi Islam dulu dan kalau mereka ni, kumsahnya orang tu dicari sama sebuah samsat berikan referen boleh kan baptisma seperti ini, em bandal kita, ye apa tai cua mania, anu tu nak kami ani. May isang pagkasan at isang salita lograng sal yangin koyengin bisin lograng sal kung kanaloy unaw som kasi ngamin yin kung saan sa wasang po patung reverend si sundungan baptisma sa tira kung saan isang pumako pambol tuwa kanil amen H lang yang 5 Opa saya ko malaki ke ring dia ni ta som singa ni ada lakan dia lagi ni som de November sa ka ko som ma pa kan lungsen yang bisian lungsen ko kana loy ni kung sa ka ko som sa pakata reverence yang ngan baptisma sa tira kung sa ka ko som de pa dia ta ramon ko ta ani jadi lakan sa Sedih kan sang he ni sang makan April sang sa pasang de kangata sedih lo tin tanale sang tani paltu tefa som sinamin yin lungsen yanga
When can we see Lucen Coconut alone? And this something that was up to us of what about baptismal, Sana, baptismal, and here to so Reverend R. Lodge, I mean, put some results at the and say diploma. Say diploma here, Sanura di Sompona, Sakasakwa, Samupania, who say more yang le, P. Han Sodete Dala, Nurang Sal, Yana, Odawa, Ane, Kumsak, Sakwa Samre Tato, Lausa, Otachan Baptist Matsana, Kumsak, Sampatuma, Isin, Horek Sampati, Ababoa, Tanzania, when can you get Tanzania, Lord, Ane. It should not complain. Mungkin kita sudah disamping angin siwin kabisi siwin. Kesonan segera cuan Iswa Krista he pengen lalu santam tua ipungin. Kesonan na Bible he patian komersial ani ipungin Mizoram Baptist Okran Queen once for he Bible siapa nanti ani ipungin Mizoram Baptist Okran ahian fohong tercatat awam je tinggal Okran impung harna fonghim je tulen in kiam Mizoram Baptist Program Assembly Nudale in Kakwayna Siamra Program Involving in Kiam Mizoram Baptist Program Assembly Dian Kultura Awad Bastote Chattaba Toyom Turle Atolam Se Topui Turin in Kiam oleh pengajian nak pun do aneh kalau Yesus Kristus bukan dulu di sana menjatuh ini aku akan kau ini namun jadi berbeda bukan ubah dan berbeda bukan lupa langsung pergi minta laluan langsung selesai laluan lagi bisa cesilah acak nazu semua dia yang tahu selesai karena Yesus Kristus perlu Kisina minta tu ini, aku kan ukir ini, namun ubah lagi, bukan ubah dan kenen aja, bukan ubah langsung politik ini tak laluan langsung selesai, laluan ini sesuatu acak nasu isu ni yang loe selesai. Bapa Yesus Kristus tentu Kisina mintantu nimle aku kan organin namun Yesus namanya bukan ubah dan kain kita je bukan ubah langsung berdir minta laluan langsung selesai laluan dengan isi cesilah acak nasu itu niyangin loe selesai. Kenapa Yesus Kristus bukan dulu kisah menjentuh mulai aku kan bukti angin nang James kemudian bukan batan dan kita bukan lupa seperti ini tak
lalpan malsom serushe lalpan vei mungkise cesela achat na chu ichuma niangin loin serushe Kenapa Iswa Krista lu sisi mintan penting lagi aku bukan penting ayin namu je izautan di bukan kebadan kanin aceh bukan kebadan asu penting ini tae lalpan malso ceruse lalpan bein ise cesela achat na chu itsuma niyangin logen ceruse Kenapa Iswa Krista perlu Tisina mintan tumingin aku kan pembiayain namun age lebih tinggi bukan kebanggaan kanin Aceh bukan ubah nafsu mudir intake lalpan malsom jaruse lalpan bengin ise sesela achat nafsu icuma niangin loe jaruse amen. Kenapa Iswa Krista perlu Tisina mintan tumingin aku kan ponte ayin nang em banal he bukan upah dan kene kece bukan upah nafsu ponte tae lalpan masuk ceruse lalpan beng ise cesela achat nafsu icuma niangin loe ceruse amen. Kenapa Iswa Krista perlu Tisina mintan tumingin aku kan pembiayain namun age lebih yang tinggi bukan upah dan kanin Aceh lalpan bukan upah nafsu ponte kita lalpan malso ceruse lalpan bengin puisi sesila achat nafsu icuma niangin loen ceruse amen. Kenapa Iswa Krista perlu Tisina mintan tumingin aku kan pembiayain nang siti lalpan sahe bukan upah dan kanin Aceh bukan upah nafsu ponte ini tae lalpan malsom ceruse lalpan bengin ise cesela achat nafsu icuma niangin loen ceruse amen. Kenapa Iswa Krista perlu Tisina mintan tumingin aku kan pembiayain namun je he bukan upah dan kanin Aceh bukan upah nafsu ponte ini tae lalpan malsom ceruse lalpan bengin ise cesela achat nafsu icuma niangin loe ceruse amen.
Lên, tôi lại hiền, cần giờ hỏi ai đó, chỉ phải buông ra, còn buông đầu nó Wate, Date, Reverend H. Vanaluna, Rampa Tudiale, so, oh, thiên bạc vốn trồng trái lần qua căn tật thiên tặc vạn rô quê min cầu ta căn nghệ tuổi chuan rô quê cần văn thì mi phèn tặc tê mi phình tặc tê thang lova mi sual lệ mi sel lâu sọc tê iro bol tu ra min la chan leva gen lo tu kan shil che min cầu tu hi chaka thil ti theya iro quê maya kan sam ve iro bol na kan tho na ko ma hian showmin mi tui ta fo don po ni sela apoi lo velan pa tam chu ga re si lo ti ke kan ro pe le ta ni ta tu ngeria baptist council a hian nangmaram tan le beram te ki ko kan a beram ten ko tu ren ko than upa gom tak tak min pele ta upa em lal suala bcm world well upa ke van lal foka bcm world well upa se biagloma bcm hore upa james darwin liana bcm tabung upa th lalmuan puya bcm emmanuel upa sentinel kansala bcm lusen upa h lalthiang dima bcm lusen upa se zok thanpui bcm rangte upa h lalbiak khala bcm silom upa m vanarfiata bcm lungrang sal min pe ka wagin kan lo me iko ta changin rongbol na chanwal ko shan pa na poimo tak ipe chu i chak rin chanin lalpa guna hian anni na din putten lo lo vel theta hi kan lo me e ma lo tu kan shudon le ache iko kan ho te kai shu no ma in pe ka tak tak ne na an ho ina turin ti chakla i tharau thiang limin bola chung khat fo hom che Christian tra te waisen na te rinom na te fin na te le chen na te thuam la i than chanang takanang ma le i ko kan ho te rong an mo sak ti turin an ma di le an chung kwa an ko nu pui fa nau te i kai chuai na kanun dir sak ko ke nang ma ring tak sel hi turin ti chakla nangin kai chuai sel ko kang che i ko kan ho te po hi an rong bo na thok tu tran pui tu le pui tu man buang an ni se ina turin nangin min bang se lam se eng song song hi anal vai suwa krista bingin inde na kanon dile amen kalam ta kinto thianin no jai Con
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ